muhusu kila kijana mwenye kutamani kuja kuwa kijana wa heshima, kijana bora, kijana wa tofauti, kijana asiye na mawaa. Maneno haya yanamuhusu. Maneno haya yanasemaje? Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 22 anamwambia Paulo, anamwambia Timotheo, anasema hivi: lakini zikimbie tamaa za ujanani. Lakini zikimbie tamaa za ujanani. Timotheo, unataka kuwa kijana wa tofauti, unataka kuwa kijana wa heshima, unataka kuwa kijana bora, kimbia tamaa za ujanani. Paulo anaona kuna kitu kinaitwaga tamaa za ujanani, au kuna roho inawakamataga vijana, inayowaingizaga kwenye tamaa. Tamaa hizo haziwakamati watoto wadogo, haziwakamati wazee, ila zinawakamataga vijana tu. So wewe Timotheo, kwa sababu unataka uwe kijana bora, zikimbie hizo tamaa za ujanani. Kama zinawakamata vijana wengine, wewe zisikushike. Tamaa za ujana kama nini? Tunazijua tamaa za ujanani. Lakini uzinzi, Timotheo, kama uzinzi unawakamata vijana wengine, wewe unataka kuwa kijana bora, kimbia uzinzi. Kama uasherati ni uchafu wote unaohusiana na mambo ya zinaa, masturbation, ushoga na uchafu wote unaohusiana na mambo ya zinaa. Anasema wewe Timotheo, unataka kuwa kijana bora, kimbia hizo tamaa. Ulevi, kimbia hizo tamaa. Kama vijana wengine wanaona ulevi ndo ujanja, ndo kila kitu, wewe Timotheo, kimbia hizo tamaa. Tamaa za kupenda mali na kufanikiwa kwa haraka kwa njia za uovu, kimbia hizo tamaa. So hapa Paulo anamwambia hivi, Timotheo, zikimbie tamaa za ujanani. Kama zinawakamata wengine, wewe zisikukamate. Lakini usikimbie tu, ufanye nini? Anaendelea kwa kusema hivi, ukafuate haki. Timotheo, ukikimbia hizo tamaa za ujanani, fuata maisha ya haki. Alafu anaendelea kwa kusema, fuata pia maisha ya imani. Ishi maisha ya kumwamini Yesu Kristo na utakatifu uliopo ndani ya Yesu Kristo. Lakini anasema pia na upendo. Ishi maisha ya upendo na watu wote kama vile ambavyo Mungu alitupenda sisi wanadamu, na wewe zihirisha huo upendo wa Kristo kwa watu. Lakini anasema pia na amani. Ishi pia maisha ya amani na watu wote. Lakini anamalizia kusema pamoja na wale wamuitao Bwana kwa moyo safi. Kitu kingine, fuata watu wale wanaomuita